yokuhlala. Indawo yokuhlala. Lezi ama secretary lapho e81. Oh yes, sike sakufuna umuntu kodwa sesimtholile. Akuzanele ukuthi ngapha check next door. Okay, Kanjani kodini? Siyavuka njani mama? Siyavuka. Injani la ngochisa? Ngiyachisa mama kulamalanga. Naya kumele kuchisa impela ngisho ukuthi sifo lesesiyendeni. Ngathi sona mama kuchisa siya. Ngicela ke mina ingakazilela. Kunjani umsebenzi ema-kitchen? Ema-kitchen? Ema-kitchen. Ngezwa ukuthi ujahethile isebenze ema-kitchen. Oh, hayi simthemba ngekhona mama. Ngikuncengile. Hayi. Uthi mntana mali sasebenza. Ngoba imisebenzi yalamalanga ethola kathi. Hayi yona yikho abantu bakhala. Siyabonga mntana mithi ngathi diye. Kulungile lapha. And then wena sitshela uMaster ukuthi mina ngisebenza ema-kitchen. Kitchen kanjani? Kanjani ngoba umbuzile wathi ngimi engisebenza ema-kitchen. Uthi ukuthi lapho uhamba khona uhamba ukhuluma ngololiwe lakho alikahlukani. Ungazontshela ukuthi no. Ungazontshela ukuthi no. Angeke ngize mbuse ngabafazi bakho baphandle mina. Untshela uhambo lapho ngihamba khona ukuthi ngisebenza ema-kitchen. Ngisebenza ema-kitchen mina. No, babes. Ungazombiza babes kunuka. Ngeke manje ngizokhuluma senze ngakhuluma amanga kuma-standard ngisenzela ukukhavela wena ukuthi ngisebenza ema-kitchen ungasebenzi khona. No, I understand. No, angithandi lento. Zwana. Awukhumbuli lapha awutshitwa khona umama lo wakho khona bafuna umuntu olomfazi la. Wabe sebuza. So umfazi wangu khona nguloreni umfazi wangu. No, avela wa understand. Ayisikho lokho. Laphana ngangichacha nje uMaster ukuthi sithole into. Yazi ngikhupha isithunzi. What if Master find out iqiniso? Ukuthi mina ngimi umfazi wangu khona uloreni ifebe sakho. No, ungazifaki pressure wena sweet cakes. Uyakwazi ukuthi khona senza njani. Umuntu xa umchacha into yokusenzela ukuthi uthole indawo. Into akwazi ukuthi ayisibhemile laphana last time. So it was just a matter of indawo itholakala ngabantu baphande mina mfazi wakho uyanyanya kahle awungithandi kahle ungikhipha isithunzi uhamba ungehlisa isithunzi ebantwini. Hayi angithandi into yakho le angithandi. Konoko man sweet cakes now. Why will the pressure so? Pressure yani ngoba ngokho umuntu ezayisizwe. Don't worry. Anti sesayithola indawo. Indi company yakho la Shem. Utsho lo nyaka sizothenga imoto. Ngikho kwenza unganaki noma ngaze ngicele na umbheki.
Why? Hawu kunini ngicela isipili ukuthi ungenzele kahle awufuni. No, ngisabhizi lapho. Date mayise office ngathi ngithwana. Office yami ngicela unginikeze ipilo ngani ngithalela. Yabona yonke into yakho yenza ngeslow. Empilo yangona ngani yakusinda ngala ngifuna into mina. No. Ngizifike ngibona ibhedlela ngale special engangitshela ngalo. Chithela ngapho sihlahla. Why unganaki ngithi ngibona ibhedlela ngale special engangitshela ngalo. Okay. Yeke ngihlangane khona lo nyane wethu phela lapha. Ngithi ngishayisana lo nyane wethu emolini. Nyane wenu? Yeah, uLorraine. Khona emhlabeni dala ngicela. Yeah, begqoka ijacket eli-green so. Yo akasemuhle umntwana wabantu. Khathi ngikhuluma ngedwa. Utheni anti ngikulalele no just bebronga ufuna ukukhuluma lami uyasho. No, don't worry. Ngiqala ukuhlangana naye ngoba ngikutshela ngonyane wethu wena ubheka phansi. Yini oyenza kahle kahle efonini? Hayi no, nguzwile ukuthi kanti ngayenza ngabe just lokuzeni my questions la into yazi ukuthi abantu laba someone is ordering ukuyilokuzeni. So I'm trying ukuthi nginenzele fast. Ungana ukhululeki ngokuchazela ngaye ngitsho ngimbonile. Ngiqala ukuhlangana naye. Ngike ngambona futhi emalangeni egqoke itop yakhe i-red so. Yebo. Yeah. Okay. Bethe yakhe nini vele? Eka bani? Kade sikhuluma ngobani? No, angithi nguzukhuluma ngebhegi. Ufuna ibhegi for birthday? No, yebo ibhegi ngiyalifuna kodwa ngikutshela ngoLorraine ukuthi ngimbonile. Ngiyabuza ukuthi birthday yakhe nini awusangitshela uconcentrate efonini yakho. Uyazi it's useless ukuthi ukukhuluma ngezinto ezingalaqondo la. Wena uthe ufuna ibhegi. Yes, ibhegi. So khona umunye umuntu vele just maybe in a day or two yabe sefakile imali. If you want that bag for your birthday yakho, wena consider it. No, don't worry. No, it was just closing up deal elincane lento. Yamazi ukuthi maningi yahlanganisa so ungasanjabulisi phela mangikhuluma nawe ngani. No, hayi inkinga ukuthi wena usukhuluma ngabo lolo so can make samanzi le oil. Ngeke ukukhuluma ngabo ngoba wangihluphekisa ngonyane wethu phela lo. No, inkinga yiwani. Kanti khona wena singali. Okay, so indaba yebheki sisha. Yes, I know, don't worry. Uthe into yanini? Noma ngithe ngaqoka manje ngiphambi baby. Even if now, yes, of course. Thank you. Manje, for when anything. Nabonga sina. Yeah, well. Nanti ke fast.